pa na konta jong kinong song yang berkantan di pa jong kanong ko si ba karibu distrik baru kuin na konta berkentai dengan trailang berkarkan baka health department na konta ban penlong ya kene campaign kene ka jing ai vaccination ya ki kelum ki na lai penai kat sansnem ka bagi khot kene ka measles and rubella kepada ke vaccination, ke injection, ke penyada, nanti jepang yang persib, kepada kikun, kibarit, kijunyo. Ini kita kadau di tempat dalam seluruh pun menghormat, jangan terlalu boy, ke kijun kipa, ke long tui, ke long kipa, ke sompa, kepada ai ke sini terang kenang kemudian kampin ke long kerja, nak kita kalau ibu punai, yang kikun di sini ini sudah. Kum kajing budin ki skim penroy ki balas ateng klem dala ban pendep haki por balabu hapo ka than nongpo henne ka sngi uba meral bonds MLA ka nongpo constituency ulalik ban jurip ya kawe na ki jingtei ki bala asateng ki bala tipru kum ka solid waste management ka badon hapo Shangling Rimboi district ka solid waste management ka bade kawe na ki project jong ka tanat urban affair jong ka sarkar jala kelas dang menteri nandu usnam arhajar nyu terter ndrekane ka project kelas ateng no klem dala ban pendep ya ka Katkum kapor balabu, kabalawan rakru ya kecing ya kate katenat ban sedang no ya kecing petrikam ya kane ke projek hapo nongpo. Hakane kecing let jurip jong MLA la senran langru do ba FWAR ubade engineer in chief jong katenat urban affair lambat kiwe. Lengba kane kecing let jurip jong MLA la pentikna ban pendap no ya kate ke projek hau benai no pra mentau snem hakaba anla ru ban pli ya ka ban IT dipan syaka nongpo town committee. Naka benta ban peniat ya kane ke projek ke solid waste management. Sanction requirement of India. Agak cenderung mengapa? Terhadap nodo arcahnya bagi time frame golong tang lai senem na subscription maksimum. In between, kalau ini kita agak tahun komite kita kita itu ronggo. Dan sedang yang long hang ne pak kita nengong sudah. Agak time don tang Chile. And all round nengong to estimate kalau kiu. Dan kita orang yang try bantuan size nak nang ni nang take nang belak bantuan kakak pengilat. Andre kado melak. Hak siapa korban kan bayar atau kan ni. Kalau don ke meeting aku bodoh nama mahal lapang kumucup mister ukot kita ke special meeting. Maka kita kepor kalau orang lebih mahal bisa dengar mantra sepantre. Kalau orang nak tiga mengenai tinggi cina ciklur nyopaulat ke ekstra. Tegla yang ciklur, kalau pendap bolong mentah, hanya polak kendang ban. Pada dia kata hanya polak pengintip sebenarnya liner, air pom mentah baik gini sprayer hamle, baik gini pisau dah sarung gelap banyak. Akhirnya mentah long operasional ni, tambah ngedang hapai coba. Katno ngehab lek ngehab kontak buat ke nampak town committee ngehab sekirikit ya kini garbage kini belum bio waste kini ngelak bandajas kibom lapat yang sebut plastik belor ke ibu orot kita akan sedang resil belum resil lagi baik ya kini bandajas kini sniu ke bom lak bandajas kan brand setai ke waste penjat ni kita ke cut betul kan lek jaga seni landfill hak bagan don ke lainer kan ha betul ke lainer banda kena dapat kita ke lainer ngintak kenang bah kena gula air besniu coba besniu kan apa so ulong kan level long pollution free but hadin kata kan don glisset kemut ngin pediang gene umbu mit nang tu ngin treat ikan hang tai but the rest ngilan bah discharge stream kam leso tu ngin angin spray ka man ke po kenang makin sengem kan put pula pada dan siapa sangi ni kumta ialah laban kelong banyak sebab penting kan apa seban ndak zaman onro ke trip biang tengelak biang tegementak telefon biang tega naik kitchen retor kalau don kini guru-guruan bagi on mereka minta nambah kalau standby Kani ketika projek kebala Muslim bala sanction untuk Muslim arajar nyo apa puar bai mahia doktor di lapang i longkum MLA production staff tempo
ban layo ke projek na ka benta ban treat ya kini ki jabo ki bumi na po town ni bro ki snong bro nang ni ban segregate ki ha perform bakan ni kasbo nang ni solid waste management project ni ki khot ka man long ka jing yarap na ka benta ki babun ki komponen pi ang ba di kini ki jabo ki pa ni ki na ki snong fer ki peni lala ban treat ki ang ni ka bolong ka jing mentoy na ka benta min pon kam nam ta rep karyang bat kum ta ter ta ke jing thmu jong ga government ha ga sanction bat ngis ngo komen sibun bahagan ni ke por hadin labun bun snem bahagan ni ke projek kala sakut ki don sibun ki daw ni kren ka tan ding so komen bahagan ni por na du bangar asim ti kum MLA lai penduk na ke por sa ke por bat i ba hamlet doling kum concern minister urban affairs minister nagliang jom ir yang bersimpia mendak sengi ba ke di luar kum cium jeniar jom ke urban don lang dalade ngelayo benpe ya kini gede ki last part kiba kini ki mesin ki bron hangne gilai i ba last start ya ki ba gilalong transformer giladon generator giladon bari i ba ka along kum ka mission ka along accomplish akani ka por gilan menta tingi scam ba daga jing simpia jom ke urban affairs department ki technical person ke berang ka baro ki kontraktor ke berang ke benta ban pentre bar khamtam nagaliang jong town committee ru ni ki bok riang ban da ngilala ban inaugurate ya kini ni penbet bat concern department ha ka ba kan long jing mentoy na kam ta ki ba nong song snong komisi benta begin le khui le subai snong ki thau ba ru ban penni jing mentoy nong ta ki long rem lamba jong ne ka sipok komi nang ni bat ha ke ju ko por ni ki bok riang ni wish all the best samta jong town committee ke bedang ke benta ke krau na ke benta ban simti ke ni ke kam hadin habut ke town committee ke de ban simti ban page ban kni bukan nyaj be ke ni ka projek kat ke ni na ke liang jong ka sarkar kila ban mang pisa kan nom de ban susah kut kum ni kan long ke de ban long ke jing mentoy na ke benta jong ni ki ba kan ta kadau ni kermen ban na ke liang jong town committee na ke liang jong department na ke liang jong office jong deputy commissioner ina tre rangkat ba kan ni kan long fungsional no bat ke jing kermen ke jing ngiru adin balai i markmat kum ni kan long bait ba la kum no au bunai December ini lek kat bala ban ya penbet lang baro ban yo ban inaugurate no ban long operational no nang ni